Ose έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί. Le të ketë lavdi emri i Zotit vëllezër. Θα διαβάσω και εγώ λίγα εδάφια από το βιβλίο της Εξόδου. Do lexoj dhe unë pak vargje nga libri i Eksodit në fillim. Στο σίγμα κεφάλαιο, το σίγμα είναι το 6 κεφάλαιο. Është kapitulli i 6. Και θα διαβάσουμε, αδελφοί, από το 1 εδάφιο μέχρι το 4. Μέχρι το 4? Ναι, τα πρώτα 4 εδάφια. Atëherë vëllezër, Τα πρώτα 3 εδάφια. στο Έξοδο, όχι. Έξοδος. Συγγνώμη. Σίγμα είναι το 6 κεφάλαιο. Συγγνώμη. Θα διαβάσει τα 3 πρώτα εδάφια. Atëherë lexojmë vëllezër tek Eksodi kapitulli 6, 3 vargjet e para. Zoti tha Mojsiut, tani ke për të parë çfarë kam për t'i bërë faraonit, sepse i detyruar me një dorë të fuqishme, ai do t'i lërë të shkojnë, po i detyruar nga një dorë e fuqishme do t'i dëbojë nga vendi i tij. Pastaj Zoti foli Mojsiut dhe i tha: Unë jam Zoti dhe jam shfaqur Abrahamit, Isakut dhe Jakobit si perëndi i plot fuqishëm, por ata nuk më kishin njohur kurrë me emrin tim Zot. Amin. Αμήν. Αδερφοί μου, φανερώνεται ο Κύριος στον Μωυσή Vëllezër, shikojmë që Zoti i shfaqet Mojsiut και του λέει ότι φανερώθηκα στον Αβραάμ, στον Ισάκ, στον Ιακώβ dhe i thotë ju shfaqja Abrahamit, Isakut dhe Jakobit σαν Θεός Παντοκράτορ. si perëndi i gjithëpushtetshëm, i gjithfuqishëm. Του έδειξε τα αστέρια στον ουρανό, I tregoi të gjitha yjet e qiellit, του λέει βλέπεις αυτά τα αστέρια. i thotë i shikon gjithë këto yje, Την άμμο της θάλασσας, rerën e detit. έτσι θα κάνω το σπέρμα σου. Kështu do të bëj dhe pasardhjen tënde. Εμείς δεν ξέραμε, όσοι το διάβαζαν τότε γέλεγαν. Ne nuk e dinim sa e lexonim atëherë, qeshnin. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι όσοι είναι η άμμο της θάλασσας, τόσα είναι και τα αστέρια πάνω. Për këtë dua të them që sa është rera e detit, aq janë edhe yjet e qiellit. Δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε. Nuk mundemi që t'i numërojmë. Και του είπε, εγώ τα κρατάω όλα αυτά. Dhe i thotë unë i mbaj të gjitha këto. Τον πίστεψε ο Αβραάμ, E besoi Abrahami, το στερέωσε τον Αβραάμ, e forcoi Abrahamin, αλλά τώρα βρίσκεται ο λαός του Θεού στην Αίγυπτο. por tani populli i Izraelit gjendet në Egjipt. Ο Φαραώ λέει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Faraoni thoshte që unë jam Zoti. Ήταν ο πλανητάρχης στην εποχή εκείνη. Planitar ishte faraoni, si thon, kryeministri i asaj kohe. Και όταν πήγε ο Μωυσής και του είπε ο Κύριος του ουρανού, μου είπε ο Θεός του Ισραήλ να βγάλω το λαό, να πάμε στην έρημο να λατρέψουμε τον Κύριο. Dhe atëherë kur Zoti i tha Mojsiut, shko te faraoni dhe më tha Zoti që ta nxjerrim popullin nga Egjipti, Είπε ο Φαραώ, ποιος είναι ο Κύριος του οποίου τη φωνή θα ακούσω? tha faraoni, kush është Zoti që unë ta dëgjoj edhe t'i bindem? Εγώ είμαι ο Κύριος. Unë jam, tha vetë faraoni, unë jam Zoti. Εδώ όμως, αδελφοί μου, έρχεται ο Κύριος και λέει στο Μωυσή, θα πας να του πεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Këtu vjen tani Zoti dhe i thot Mojsiut për këtë arsye, i thot Mojsiut për këtë arsye që unë jam Zoti, jo ai. Ποιος είναι τώρα ο Κύριος? Kush është tani Zoti? Ο Φαραώ λέει, εγώ είμαι ο Κύριος, Faraoni thot, unë jam Zoti, έχει την εξουσία πάνω σε αυτόν τον κόσμο. ka pushtetin mbi këtë botë, Και ο Κύριος λέει, θα πας να του πεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος. dhe Zoti shkon dhe i thot Mojsiut, do t'i thuash që unë jam Zoti. Και αρχίζει μια μεγάλη κόντρα Dhe fillon domethënë një përplasje μεταξύ του Κυρίου και του Φαραώ. midis Zotit dhe faraonit. Ποιο ήταν το τέλος? Dhe cili ishte përfundimi? Έμαθε ο λαός Ισραήλ ότι ο Κύριος είναι ο Θεός του ουρανού. Mësoi populli i Izraelit që Zoti është Perëndia i qiellit. Είδανε να διαλύεται όλη η Αίγυπτος Pan që të shkatërroi komplet Egjiptin και ο λαός του Θεού να περνάει μέσα από την Ερυθρά θάλασσα dhe populli i Perëndisë të kalojnë në mes të detit të kuq και να πηγαίνει προς τη γη της Ευαγγελίας. dhe të shkojë drejt tokës së premtuar. Σημασία έχει σήμερα αυτό το πρωινό, αδερφοί, να μας φανερωθεί ο Κύριος. Sot ka rëndësi vëllezër që të na shfaqet Zoti.
Στον καθένα φανερώνεται ανάλογα με την περίπτωση. Te gjithsecili shfaqet analogo me ti? Nëpërmjet besimit të gjithsecilit. Shfaqjes. Ne. Παράδειγμα, ο Πέτρος είναι μέσα στο πλοίο του, Për shembull, Pietri është brenda në anijen e tij, του λέει ο Κύριος μου το δίνεις να κηρύξω. i thot Zoti ma jep varkën që të futem brenda dhe të predikoj. Το χρησιμοποίησε έτσι σαν άμπονα, E përdor si një podium, siç jemi ne tani, μίλησε το λόγο του, foli fjalën e tij, μετά λέει στον Πέτρο, πήγαινε πιο μέσα. pastaj i thot Pietrit, shko futu në të thella në det. Λέει, Κύριε, κήρυξε τα δίχτυα σου. Dhe i thot Zoti, hidhi tani rritat e tua. Κύριε, λέει, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε, δεν πιάσαμε τίποτα. I thot Pietrin, e tërë natën u lodhëm, u munduam dhe nuk zum asnjë peshk. Επειδή όμως μου το λέει ο λόγος σου, εγώ θα το κάνω. Sepse e thot fjala, atëherë unë do ta bëj. Με το δικό μου μυαλό που είμαι ψαράς, Me mendjen time që jam një peshkatar, ξέρω από ψάρια, di shumë mirë nga peshqit, ψαρεύω τόσα χρόνια. peshkoj kaq vite, Δεν πιάσαμε τη νύχτα ψάρια, θα πιάσουμε τώρα τη μέρα. nuk kapnim natën peshk, do kapim tani ditën. Αλλά λέει, επειδή το είπες εσύ, θα το κάνω. Por sepse ti e thua, unë do ta bëj. Αυτή η απλή σκέψη, αδερφοί, Kjo mënyrë e thjesht e Pietrit, αυτή η απλή υπακοή, ky besim i thjesht, një dëgjimi i thjesht, κάνει τον Πέτρο και ρίχνει τα δίχτυα. e bën Pietrin që t'i hedhi varka, t'i besoj fjalës së Zotit. Και μετά δεν μπορούσε να το τραβήξει από το βάρος. Dhe pastaj nuk mundi ta ngrinte nga pesha e madhe e peshqve që kishte zënë. Φώναξε και τον Ιωάννη με τον Ιάκωβο, γέμισαν και εκείνον τα πλοία. Thirri dhe dy vëllezërit e tjerë, Gjoni dhe Jakobin, edhe rritat e tyre u mbushën plot. Τώρα καταλαβαίνει ο Πέτρος ότι έχει μπροστά του όχι απλά το Μεσσία που του είχε πει ο Ανδρέας. Tani kupton Pietri që nuk ishte thjesht Mesia që kishin thënë, Καταλαβαίνει κάτι που εκείνος το ένιωσε εκείνη την ώρα. kupton diçka që vetëm Pietri e ndiu në ato momente. Πέφτει κάτω, Bie poshtë, Κύριε, βγες από το πλοίο μου, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Zot largohu nga mua sepse jam njeri mëkatar. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Lavdi emrit të Zotit. Εκείνη τη στιγμή του αποκαλύφθηκε ο Χριστός. Atë moment ju shfaq Zoti. Μα άκουσε το λόγο του, Po dëgjoi fjalën e Zotit, είχε ακούσει πολλές προφητείες. kishte dëgjuar shumë profeci. Εκείνη τη στιγμή όμως, Atë moment të veçantë, μόλις βλέπει τα ψάρια, sa shikon peshqit, γι' αυτό ήταν τρομερό γεγονός. për ata ishte një moment shumë i veçantë. Εάν ήμουν εγώ που δεν είμαι ψαράς, Nëse do isha unë që nuk jam peshkatar, θα έλεγα, do thosha, φυσιολογικό είναι να μπουν τα ψάρια μέσα στα δίχτυα. do thosha që është fiziologjike që të futen peshqit në vark, në Εκείνος rrjet. όμως που είναι ψαράς ξέρει ότι δεν είναι φυσιολογικό. Ai që është peshkatar e di shumë mirë që kjo nuk është fiziologjike që të futen peshqit ashtu në rrjet. Και αντιλαμβάνεται εκείνη την ώρα ότι μπροστά μου ποιον είναι αυτόν που έχω. Dhe mendon në ato momente dhe beson që në ato momente kush është ky që është përpara meje. Πάμε λίγο παρακάτω. Shkojmë pak më poshtë, Ξανά πάλι μες στο πλοίο. përsëri prap me rrjetën, Πιάνει φουρτούνα në vark atje fillon furtuna και το πλοίο πήγε να βουλιάξει. dhe varka sa majta sa djathas gati për të mbytur. Ξαφνικά μες στη νύχτα βλέπουν τον Κύριο να περπατάει πάνω στη θύμα. Papritur në mes të natës shikojnë Zotin që të vinte drejt varkës. Οι μαθητές τρόμαξαν, πίστευαν στα φαντάσματα. Të gjithë dishepujt u friksuan sepse besonin te fantazmat. Έκραξαν οι φάντασμα! Dhe thërrisin fantazmat, po vinë drejt nesh. Και θα ακούσει οι γυναίκες να δουν κάτι τη νύχτα και να τρομάξουν. Keni parë gra të tilla që shikojnë gjëra të tilla me fantazma dhe të friksohen. Οι μαθητές εκεί είχαν γίνει πιο φοβητσιάριδες από τις γυναίκες. Dishepujt në ato momente u friksuan më keq se gratë. Και ο Κύριος λέει, θαρσείτε, εγώ είμαι, έχετε θάρρος. Dhe Zoti thotë, qetësoni, mos keni frikë. Ανέβηκε πάνω στο πλοίο U fut brenda në vark και γυρίζει στον άνεμο, dhe ndalon erën, βούιζε, φώναζε. thirri fort, pusho, i thot erës, Εσύ θα σε δει στη θάλασσα. edhe dallëve të detit u thoni qetësoni dhe ju, pushoni, Και σταματάνε όλα. dhe u bë një qetësi e madhe. Ξέρετε τι είπαν οι μαθητές. E dini se çfarë thanë dishepujt? Έχουν δει τον Κύριο να κάνει θαύματα. Kanë parë Zotin të bëjë mrekulli, Έχουν δει να θεραπεύει πολλές. kanë parë Zotin që të shëroi shumë sëmundje. Αυτό τους έκανε τόσο εντύπωση Kjo u bëri kaq shumë përshtypje në këtë moment, που είπαν kur thanë,
Ποιος είναι αυτός? Kush është ky? Ποιος είναι αυτός που είναι τώρα πάνω στο πλοίο μας? Kush është ky që është tani brenda mes nesh, brenda në vark? Που η θάλασσα και ο άνεμος τον ακούνε. Që edhe era dhe deti i binden, e dëgjojnë. Μιλάει στον άνεμο και σταματάει. Flet tek era dhe pushon. Μιλάει στη θάλασσα και ησυχάζει. I flet detit dhe qetësohet. Ποιος είναι αυτός? Kush është ky? Άλλη αποκάλυψη αυτή. Tjetër zbulesë kjo vëllezër. Έχει σημασία κάθε φορά πώς θα μας αποκαλυφθεί ο Κύριος. Ka rëndësi vëllezër sa herë si do të na zbulojë Zoti. Πολλά τέτοια παραδείγματα έχουν από όλα, θα πω άλλο ένα. Shumë raste të tilla mund të them, por do të them edhe vetëm një rast. Οι μαθητές είναι σε σύγχυση. Dishepujt e tij janë çik të ngatëruar. Άλλοι λέγανε ότι αναστήθηκε, άλλοι λέγανε ότι δεν αναστήθηκε. Disa thoshin që u ringjall, disa të tjerë thoshin nuk është ringjallur. Αναστήθηκε, αλλά πού είναι? U ringjall, por ku është? Είναι μαζεμένοι μέσα στο σπίτι όμως και περιμένουν τον Κύριο. Janë mbledhur atje të gjithë bashkë te shtëpia, por që presin Zotin. Μπορεί να έχουμε αμφιβολίες. Mund të kemi dyshime, Μπορεί να έχουμε να είμαστε φοβισμένοι. mund të jemi të frikësuar. Να είμαστε όμως εκεί που είναι τα αδέρφια. Të jemi vëllezër atje ku janë të gjithë vëllezërit në kish. Είναι Aleluja. πολύ σημαντικό να είμαστε εκεί που είναι οι αδερφοί. Është shumë e rëndësishme vëllezër që edhe neve të jemi atje ku janë të gjithë vëllezërit. Παρόλα τα προβλήματά τους, Pavarësisht problemeve tona, παρόλο το μπέρδεμά τους, nga tërresave tona, μας είπαν οι γυναίκες ότι αναστήθηκε. na thanë disa gra që është i ringjallur. Οι γυναίκες είναι τώρα. Gra janë tani, do besojmë aty. Λένε παραπάνω. Gratë flasin shumë, ashtu flasin. Δεν τις πιστέψανε. Nuk i besuan. Η αλήθεια είναι ότι λένε παραπάνω οι γυναίκες, E vërteta është që gratë flasin disi më αλλά shumë, δεν λένε πάντα λάθος. por që nuk është se thonë sa herë gënjeshtra. Τον είχαν δει όντως, η Μαρία η Μαγδαληνή είχε δει τον E Κύριο. vërteta është që e kishin parë Zotin. Maria Magdalena e pa, ju shfaq. Αλλά φάνηκαν λέει τα λόγια του σαν φλιαρία. Por dëgjuan ato fjalë tani dhe ju duken të pabesueshme se thanë gra janë. Ενώ όμως που παρουσιάζεται στον Πέτρο Ja, por vjen momenti që shfaqet edhe përpara Pietrit και λέγανε ότι όντως ανέστη, φάνηκε και στον Πέτρο. dhe i thanë me të vërtetë Zoti u ringjall sepse ju shfaq Pietrit Και συζητάγανε για τον Κύριο. dhe kërkonin dhe bisedonin për Zotin. Εκείνη την ώρα έρχονται και δύο που ήταν από Εμαούς. Në ato momente vinë edhe dy që vinin nga një fshat tjetër afër Jeruzalemit që quhet Emaus, Μπαίνουν και αυτοί μέσα. futen dhe ata brenda. Έτσι και έτσι μας φανερώθηκε ο Κύριος. Kështu na u shfaq Zoti rrugës. Πηγαίναμε μαζί του στον δρόμο. Ishim bashkë me ta rrugës. Περπατάγαμε. Esim bashkë me Zotin. Μας μίλαγε. Na fliste. Δεν καταλαβαίναμε ότι ήταν ο Nuk, Κύριος. nuk kuptonim që ishte Zoti. Και μόλις πήγαμε σπίτι και έκοψε τον άρτο, Dhe sa vajtëm në shtëpi që theu bukën, ανοίχτηκαν τα μάτια μας και είδαν ότι ήταν ο Κύριος. na hapi sytë atëre kuptuam dhe pam që ishte Zoti. Γυρίζουν και αυτοί πίσω. Edhe ata kthehen mbrapa dhe shkojnë te vëllezërit. Βλέπουν τους μαθητές. Shkojnë te vëllezërit. Όντως ανέστη. Me të vërtetë u ringjall Zoti. Πάνε και στον Πέτρο. Ju shfaq Pietrit. Και σε εμάς την ώρα που κόβε τον άρτο. Edhe neve në atë moment që theu bukën, Οι άλλοι πιο μπερδεμένοι. të tjerët akoma më të ngatëruar. Εμείς δεν τον έχουμε δει. Ne nuk e kemi parë Και εκείνη την ώρα έρχεται ο Κύριος ανάμεσά τους. dhe në atë moment vjen Zoti në mes tyre vëllezërve. Και τους λέει ειρήνη, ειρήνη. Dhe u thot paqja mes jush. Μόλις έρχεται ο Κύριος Αλληλούια. εκεί, αλλάζουν όλα. Sa vjen Zoti mes tyre vëllezër, atëherë ndryshojnë të gjitha Έρχει gjërat. κάθε σύγχυση. Ikën çdo lloj frike, dyshimi. Του λέει ειρήνη μην, Του εγώ είμαι, μη U φοβάσαι. thot paqja mes jush. Unë jam paqja, mos keni frikë. Δείτε τα χέρια μου, Ορίστε. δείτε τα χέρια μου, Shikoni duart e mia, εγώ είμαι, δείτε τα τρυπημένα χέρια. unë jam. Shikoni edhe vrimat te duart e mia, Αλλά τώρα είμαι ζωντανό. por tani jam i gjallë. Και πήραν θάρρος. Dhe morën kurajo të gjithë vëllezërit. Ήταν κλεισμένοι μέσα για το φόβο των Ιουδαίων. Δεν βγαίναν έξω. Ishin të mbyllur në shtëpi, merrni me mend, shtëpia e mbyllur edhe dritaret edhe dyert në Afrika Judenve. Τώρα όμως Por tani έχουν μια άλλη αποκάλυψη. kanë një zbulesë tjetër. Έχουν ένα άλλο θάρρος. Kanë një porç, një tjetër frym. Ήρθε σήμερα να μας αποκαλυφθεί σε όλους ο Κύριος. Erdhi sot Zoti që të na zbulohet gjithë secili prej nesh. Aleluja. Ο Κύριος φανερώνεται, αδελφοί, Δε- είναι ο ίδιος, Dhe Zoti shfaqet vëllezër, është i njëjti, δεν έχει αλλάξει. nuk ka ndryshuar, Δεν φανερώνεται όμως σε όλους. nuk shfaqet e të gjithë vëllezër.
σε αυτούς που είναι εκεί που πρέπει. Vetëm tek ata që janë atje te vendi ku duhet. Σήμερα είμαστε εδώ που πρέπει. Sot jemi të gjithë vëllezër këtu ku duhemi. Την πρώτη της εβδομάδας Ditën e parë të javës ήρθαμε να φάμε και να πιούμε μαζί με τον Κύριο. erdhëm të hamë dhe të pimë bashkë me Krishtin. Πιστεύω ότι όλοι θα το συναντήσουμε. Të gjithë do ta takojmë vëllezër, besojmë. Αμήν. Amin. Halleluja.